lapan ay makunya kepada semua Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad Kalau bagi Tuhan dengan badai, wongkok badai, badai itu. Kok duduk hai lele bangan wongkok bangan cakanan yo. Kok manupu hai dia menampi hai kau dia mainan. Duduk hai lama dinanti kita buang pisang kaki pulang ke bau pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera ubah bak mubul kata. Kampung pisang. Allahumma shalli ala sayyidina Tayong nyosang lapan ay makunya kepada semua Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad sejahtera bahagia Kalau bagi Tuhan dengan badai, wongkok badai, badai itu. Kok duduk hai lele bangan wongkok bangan cakanan yo. Kok manupu hai dia menampi hai kau dia mainan. Duduk hai lama dinanti kita buang pisang kaki pulang ke bau pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera ubah bak mubul kata. Kampung pisang hai Lama murtama gagabak nak pulang pai. Ambil lah hadiah pai suak kapang ambak janganlah kasih malam teh kanwong kama nong lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera bak ubah dia bak mubul kata. Karena siang lah nak cari pembadang kami ada orang Islam kain. Gak habis kasih dia seorang janganlah bang hati kanwong kama nong lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera ubah dia bak mubul kata. Kok kadang nak betul dua, kadang sudah ada, kadang dicakap pulang ke Malaysia nak jamaah laut itu dia belakang lah kena capi. Kau yang bayi nak apa disabui ayam atau nak kayang sendiri.
Mesin paneh nak manubo diam dikubo di kakuang mati. Dok mau kana nak baca bayah kabanam tidak kabilolah kapulang lagi. Bayi inilah nak di ujung pulau pautan hayang kita duang gambar. Ingin hati untuk nak hajat kapulau dayung ada anak sampan tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak selamat tak jatra bahya bak mpu saka. Yo 2000 put nak pulau uang 2005 ia raya saka. 2006 komplit video 2007 simpan senjata 2008 nak tahu urang 2010 nak adanya cara 2010 tanya hujan dan pusah 2011 nak lain kira 2012 nak abang jangan terus sabok-sabok nak upah Malaysia kadang senjata nak cakap tubuh pilih dalam lawan ke Malaysia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak selamat tak sejahtera bahagia bak mupu kakak karena kasih nak di dua nangau nak tua-tua ke ayah nama. Karena kasih tadi orang kacau kurang jauh ayah kaki dia cuma. Kalau dia kumpul masing tak nak kaki dia lain tak doa. Tak lem ke buaya kena cuma irakah tak lem ke hamba cuma harga. Tak lem ke nabi nak cuma sifaat tak lem hadarat ya cuma juga. Siap ibadah nak nabang di pakun usap kekun nak kacangon dinda. Siap ibadah nak nabang di jaro kacan hendak terobak ayo sabar. Dok kita pada kau nak pating di tangan tupat di mumat ya bak pulau ripe. Dok itu dia nak kaya dua nang ngaca dua nang ngaca hidup mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera bahagia bak mutu jaga. Belum boleh kena dia kan dia punya kemarin ampun bah nala. Dia cari tanya orang mati cari tak sampai nak bahagia. Dia boleh dia siapkan dia nak kemarin ampun bah nala. Dia cari tanya orang mati cari sampai nak bersatu. Kakek kena ikuang lami anak tuan diri kada puang ada. Nyoha ede nak pembuang diri kada awal di tengah kawang cara. Dia pulang ke mati hari tujuh kasut dijaga kalau dirantik. Nyoha tanya dia nak cinta dia campur dalam nangor kan muyung cabe. Kakek kena ikuang kandang anak turudang sineng kudini. Minang kulong kulo bincang karang tengah dandang tanya minta rezeki. Coba kumanik atau lama tak jaga baca saja. Perahu kaya kena buka nama orang semantok putong penyan udah. Kabut malai dia ngadayo muncung saja ngondina. Dek nyokana ni kita sudah panjang ke tua tabon sudah dia. Nyokana ni kita di dono tua kaya mana. Kaya nak kerja sudah tarawak sudah saja. Karena doa nikmatnya ada kada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera bahagia bak mutu saja. Menyaku diri nak tangkap puyuh nak tawa melabuh tengah bak nak digaca. Nale kutin nak diri hati anjau melabuh tawi tiada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera bahagia bak mutu saja. Di tengah hutan sibak buang anak penyong sudah lagona. Dari Barokon kamu primong saja kita mengurus kasihnya. Bidang nyanyi di tiga, dua belas nyanyi di tiga nanti.
Oh, di dalam. Eleng, di dalam. Berhasil lagi berhasil. Bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang untuk bawa mungkin kami buat tabung batang yang Tuhan itu kami serahkan ke Pak Kadus selaku pemangku adat di desa kami. Berhasil lagi berhajat. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu mun ayah kandung saudara, kamu bisa nabikan semua jarotamu tanda mulia. Kamu bisa nabikan semua jarotamu. Sembuh talon